tahu kan kita semi nostalgia ya enggak? Ya enggak, nggak bisa dikecilin suaranya guys. Suaranya nggak bisa dikecilin. Nggak bisa dikecilin kan guys, terlalu besar memang. Ya guys, ini ya ampun, ini berapa tahun aku mainin game ini nggak tamat-tamat. Berapa tahun aku main game ini nggak tamat-tamat guys. Aku diajak sama Bang Joko terus guys, sombong dia. Sombong dia, mentang-mentang dia tamatin game terus. Gusion guys, Gusion. Don't be so cocky. Gusion Mobile Just Legend. because you defeated my student. Mobile Legend. You alright? Prepare to experience my secret technique. Apa ini? Bapaknya Sasuke. Bapaknya Sasuke guys. Ya lawan bapaknya Sasuke guys. Why? Ternyata aku melawan bapaknya Sasuke. You must feel honored. Gimana guys lawan bapak Sasuke nih guys? Stake paling ngeselin kah lawan Sensei? Oh, lawan kakeknya Belin. Iya bapaknya Sasuke kan? Wih, darahnya nggak berkurang loh aku sliding. Wow. Strong as the mountains. Wow. Nah, dia bisa Kagebutsu no Jutsu guys. Why? Dia bisa Kagebutsu no Jutsu. No. Aku gak ada kesempatan untuk menyerang. Oke bintang. Strong as the mountains. Lah mana darahnya guys? Wow. Ya mas guys, ya ituan guys. Peaceful as the forest. Kagebutsu no Jutsu mulu guys. Dia mau kayak guys. Strong as the mountains. Kakinya Sasuke. Kakeknya apa bapaknya? Kok muka aku You lebar must kali feel ya? honored. Think you can face me toe to toe? Masa dia pusing-pusingin terus guys? You must feel honored. Ya udah tapan nasi. Time for a little fun. Enggak bisa panas-panasin guys. I Oh congratulate you. bisa. Wow. Langsung buat jarak guys. Daripada cepat berkurang banyak itu, lemparin pakai gentong dulu kak. Nah, emang lemparin pakai gentong dulu. Susah kalau jarak dekat. Think you can face me toe to toe? Think you can face me toe to toe?
jaraknya tuh harus jauh gitu guys, soalnya dia tuh pakai pedangnya gitu, jaraknya jauh. Think you can face me toe to strong as the mountains. Ini yang mana sih yang asli? Time for a little fun. Nice. Nicely done. You must feel honored. Aduh, kena guys. Aku mau berlari-lari guys. Nice hit. Nicely done. Wah, 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 wah. I congratulate Wah, wah, you. wah, 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 wah. Nice. Wow, kena guys, aku udah jauh-jauh padahal. Boring. Nicely done. Woo! Ada. I congratulate you. Strong as the mountains. Mati guys. Tar dulu ya. Tar dulu.
Oke, balik lagi. Nah banget kak. Sabar ya Syahrul. Nih udah balik lagi aku nih. Ini gimana nih lawan Sasuke-nya? Oh my god. That's fire. Boring. Wow, 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 wow. Boring. Think you can face me toe to toe? Nicely done. Udah cuma segitu darahnya. Nice. Think you can face me toe to toe? Fast as the wind. Peaceful as the forest. Think you can face me? Masa dua gitu. Violent as fire. Bring it on. Nicely done. Ada kadara di sini. Sabar. Ada kadara di sini. Sabar. Ada kadara di sini. Sabar. Ada kadara di sini. Wih, tembus guys. Menghadapi musuh satu ini tidak kesulitan, ini mah gampil. Kak, kekuatan biar bisa ngalahin harus makan mie pedas, Kak. Coba jangan minggir. Nah, gini aja. Jangan minggir, utamakan mundur. Coba main Devil May Cry, Kak. Tar dulu, ini dulu tamatin. Halo Kina. Susah itu musuhnya. Enggak lah, gampang. Lihat combo sama tekniknya. Apa combo sama tekniknya apa? Kak coba jump shoot. Jump shoot. Kamu tuh aja jump shoot di FF sekarang udah nggak bisa. Kak kekuatan biar bisa ngalahinnya harus makan mie. Apa ini makan mie? Tadi aku udah makan mie. Teman live lagi kak, ya live lagi. Kakak percuma minggir terus gimana dong aku kalau nggak minggir? Kalau nggak minggir aku ngapain? Kalau nggak minggir aku ngapain guys? Main Mortal Kombat kak. Mainnya sambil senyum kak. Mainnya abis Resident Evil tamat, oke? Ya, ya. Ane tamat Resident Evil dulu. Ini kok gak ada yang ngasih tahu nih caranya? Push smash damage-nya, katanya uangnya simpen aja buat beli darah. Coba jurus Dragon Kick. Aku pengen coba yang combo karburator itu guys. Gak kena.
Tall as the mountains. I can protect you. Sama kalian. Astaga, aku nggak bisa mikir-mikir guys. Kalau aku bisa mikir-mikir, aku ngapain? Fast as the wind. Nice hit. Peaceful as the forest. Think you can face me toe to toe? Idenya Kawaki. Siapa Kawaki? Kalau main di FF di HP bisa nggak? Bisa aja. Sebetulnya aku udah berapa tahun nggak main di HP. Berarti aku harus belajar lagi. Cuma aja ngapain juga aku belajar lagi karena aku udah bosan main FF. Aku nggak mau main lagi nggak mau lagi main FF. Wow, maupun dikata dipuji jago juga aku nggak mau main FF lagi. Aku bosan. Aku mau ganti. Wow, damage dulu. Aku mau itu tuh yang man kablam guys. Nah ya man kablam aja ya guys. Wah, ini sih. Oh dia lagi berbuat. Fast as the wind. Ih, jangan dong. Susah guys ya man kablam. Bring it on. Nicely done. Mana ya caranya ya guys? Time for a little. Nicely done. Gila langsung mati aku digituin. Terus karbobator itu ya itu lebih sakit daripada yang lain. Iya Dodi. Makanya aku nungguin build-buildnya 2 biar bisa karbobator tuh. Ini pakai analog kanan ke atasin kak. Oh, analog kanan ke atasin ya. Coba-coba ya. Think you can face me toe to toe? Oh gini. Fast as the wind. Ini ya, angkat ya. Aduh, kena lagi angkat. Iya, yang penting aku udah bisa ya guys. Ya, nggak kena. Kalau kalian katasin ya, Udin. Nih ya, sekarang aku bisa nih. Aku udah tahu caranya. Kalau kanan katasin. Bentar ya guys. Buset. Think you can face me toe to toe? Peaceful as the forest. Fast as the wind. Nambah ya smart kablam. Aduh, guys, aku pakai smart kablam. Jadi bisa nggak ya aku pakai smart kablam tuh? Yang X itu. Itu buat nambahin itu ya guys. Buat nambahin ulti, nambahin darah yang ulti itu. Fast as the wind. Mohon bersabar. Masih jalan, masih cobaan. Congratulate you. Masih beta ya kan? You must feel honored. Masih beta. Masih beta. Peaceful as the forest.
feel honored. Begini ya guys lawannya ya. Think you can face me toe to toe? Think you can face me toe to toe? Dia pakai musik Peaceful as the guys. forest. Kok dia guys, apa tuh? Jadi monyet kayak gitu guys. Peaceful as the Jadi monyet forest. yang di Mobile Legends apa guys namanya guys? Sun ya. Sun. Nice hit. Violence is fire. Bring it on. Peaceful as the forest. Think you can face me toe to toe? Think you can face me toe to toe? Darahnya udah tinggi tuh ya guys. Keren banget. Rame ya. Fast as the wind. Bisa di ulti. Ya ini ya. Coba. Kok cuma pakai satu ya? Pakai aslinya kan? Cuma pakai dua aslinya. Oh, dilawannya kayak gitu ya. Pas dia mau maju, aku ready. Kelemahannya itu ya guys. Apa ini? Apa itu tadi? Ih, tadi tuh apa tuh? Ih, ih, ih.
Pantesan dari tadi tuh kayak apa gitu, nggak enak. Kumbang guys. Ayo kita lanjut lagi. Tadi dulu. Kumbang nih ganggu ya guys. Iya kok hilang. Percuma chat kalau nggak dibalas. Apa si Rajudin? Ini lagi ini nih bentar lagi tamat si Rajudin nih. Adiknya nggak rela kakak gua sama kalian. Maksudnya kakak panasin dulu terus pas dia pukul menghindar terus kakak pukul atau tendang atau sliding. Panasin dulu. Oh iya ya. Jadi cara panasinnya itu pakai ini ya. L2 ya, pakai L2 kita lari terus L1 buat balik terus kita panasin. Nanti pas dia udah muncul apa tuh? Kayak kepanasan gitu. Baru kita sliding dia kan apa diseruduk kan. Seruduk kayak tadi kan. Bisa tuh. Nah. Ini sih bisa ya, aku tamatin gampang guys. Kemudian wah, pupal. Nah, ini berpenus ini L2 ya. Bring it on. Aduh, Violence is L2-nya belum selesai dia. peaceful as the forest. Makanya agak jauh ya guys. Think you can face me toe to toe? Agak jauh. Wadaw. Think you can face me toe to toe? Nah. Kurang lama ya guys L2-nya. Kurang jauh sama kurang lama. Sampai dia muncul kepanasan. Ini kayaknya disuduk aja guys. You must feel honored. Think you can face me toe to toe? Peaceful as the forest. Banget ya pukulnya, woy. Violence is fire. Oke, mantap. Si Udin lagi, kenapa si Udin? Tuh kan suruh panasin. LPG. Nicely Nah, done. ini tuh nambah kan mantapnya. You must feel honored. Jadi bisa, oh, jadi bisa bertambah deh. Buat ultinya. Cuk. Oke. Aduh guys.
the mountains. Violence is fire. Aduh. Enak yang combo karbobator itu ya guys. Bukan ya. Yang karbobator itu sakit. Kalau yang pulsanya 2, aku beli yang hammeran gun. Pakai yang hammeran gun. Nah, ini apa nih? Pas nih. Dapat 2 guys. 2 mantap. Ini udah hammeran gun ini guys. Hammeran gun. Nah. Wah, silakan pulang kamu ya. Nah, kok cuma segitu ya? Berarti ini darah tebal nih musuhnya. Panasin. Ada. Aduh, kena guys. The mountains. Kurang dekat apa ya? You must feel honored. Aduh, berdarah dulu mana ya? Aduh. You must feel Darahnya honored. sudah setengah loh guys musuhnya. Mantep. Darahnya udah setengah. Violence is fire. Aku nggak boleh sampai deket. Kalau lagi-lagi jangan sampai deket sama si monyetnya tuh, si kakeknya itu. Shaolin Blast enggak? Apa tuh bagus apa Shaolin Blast? Yang skill favorit aku itu beratkan sama combo karbobator. Boring. Nice hit. Time for a little. Itu enak ya guys, payungnya bisa jadi alat buat pukul tapi susah guys. Time for a little fun. Nice hit. Bring it on. Wah, mantap nih guys. Nice hit. Wah, dia combo karburatornya kurang dekat ya kan. I congratulate you. Yeay, ulti. Gue pasti kalah.
face me toe to toe. Wow. Violent as fire. Wow. Strong as the mountain, Wah, fast as darahnya the guys. wind. Oh my god. Tapi bisa ulti sih, tapi darahnya guys. Aduh, ada darah. Violent Darahnya as tinggal fire. segitu guys dari tadi. Yang tapak 5 jari itu namanya apa? Tapak Buddha. Shaolin Blast. Oh, Shaolin Blast. Peaceful as the forest. Pakai itu ya guys, Shaolin Blast ya. Ada nggak sih Shaolin Blast? You must feel honored. Peaceful as the forest. Fast as the wind. You must You must feel honored. Kotek-kotek. Siapa ini kotek-kotek? Kotek-kotek. Shaolin Soccer 19 itu pakai 3 tengkorak. Violence as fire. Kalau bisa pakai Shaolin Blast itu main sakit. Oh, itu kayak Shaolin Blast ya guys. You must feel honored. Violence as fire. I congratulate you. Time for a little nicely down. Why aku? Ini mau menghindari guys, menyerang dulu. Fast as the wind. Apa tuh tadi? Kok nggak ada guys? Shaolin Blast. Shaolin Blastnya nggak ada guys. Violence as fire. Harus 2 ya urutannya. Peaceful as the forest. Strong as the mountains. Kayaknya butuh 2 buletan deh guys buat Shaolin Blast itu ya. You must
You must feel honored.